Hi, good morning mga punsiwa. Ngasi yung taram ng sari. Ado ngarang video do ay usita upload tawda ngayon niya ba. Ngarang di editing do kitang war pa tare do na. Usik upload tawdi tawri po ko. Ado usik pangdi pangani. Ay je usik pung kano tarit makkhay lang tang tadi ta do ray ba ko. Mana bangga tabam sa ugen taw ne. Ana adum ta sa ugi ya. Adu hala agam ay hara. Em na je du. Ay je hojita halak ta ngairi ba ko. At imanaw ko sum thaba am sa uban may kano gi may gi BF haitare nate BF nate onar GF haitare adugi kano lawa report am lawmi nawa kano chinga diagnostic tagi magasi check up lay na haiba may aduna sum sa ubane aduga walking mati ang sa thure ado ay ako na tal lay ri adum chathu khige chaka thing ma le ba ay gari jong phot lu ne na yemna se adu hale hita lang tangai hale bo ko hita lang tangai tayar do tip tuga aduga kano duga hogi rim do mamangi rim do adu de sing di sele bo ko ani du sin badal pa lising amaga chani mu la hore adong haijan ge ong la hore adu bu palekte ya dra me dum sewa amina aduga hangde ko ba ana ba du pa sa jo ba sum chang le le akhoi che kai dang thong kem thong ji ko hai ma anh na chak to ngauraga kangsoi thongo di hairam bane ba ko kai thong ke di khang de kai ja no che thong cái càng ngầu đây chak ngầu kangsoi thong ke kang ngong de tu kang tu di aduga kangsoi ma ga dan ni chak ti ngauram dre adna ai em ta kan tau ge sai daru ge sam na lu re aduga chak sa thuk na ba aduga makha tab je minars ai je lo sambal re ado ai je imano ko thaba ma chu ke to ne ba ko ado adum ta sau gi ge aduga hala ga mu chak pudi cha thue ai je iru lu ja thu re cha thu e chak to hinjang do kopi kang go ma ga kang soi mo ta ya dum hawai sa sang gre ba ko imano ko thaba ma chu ke to ne adum ta sau gi ge aduga hala ga mu ko ba gi mai discharge to marang di taw he ba do hangde tes ama thagi hamne adu la aganda kain to ne ana adum cha thu gi adu halaga khobai di charge to nang na bong chatune yeminar je ai je ko ba gi si di charge to ne na hai ba ai nga sai thabam to ne ko ba gi di charge to ne ra ko je na ko to sa le du rim som da sa di to rim road ko gi uripo aduga sagoba nom de lak pa uripo lom de lak pa adurom de changi ne ada ayo kandang khairage yo kandang ai je hojita na tangai ba ko ba je just to leme jimda puda leme ai ju ane ngasi jam no ai to mi ne ai nang hu de ba discharge to bu ado imano ko sum thaba am chau bun da discharge to bun na hu dre ai thaba am ngai ting ngasi je khaman ju ngong nga ding nga ai kem khum di ba ko ado ai je chak cha ge en tawri nongdang gi hinjang to khamen thong ba ga mo me ba ga adum da chai ke aduga mo yemina se ma ai chak cha to e ba ko ado adum haure khamen thong ba kai aduga adum cha san gre as ya dre ado ai je pothar ge ndo ne ba ko ado ai video je ma'am ngai ber ga di like to ka bi ga no share to bi ramo aduga comment section to sam bi ramo ko aduga no viewer or ga di subscribe to sam bi ramo aduga bell button du da notification on to bi raga ano video thak pu una ba ko ada ngasi di lesson jar ge ngasi di ma'am kainar je ngasi di good night bye bye have a